usufile uyobanga nje noma usufile wena nalo ufuna uncwadi ngakwami nalothi ngifuna incwadi ngakwami ingakho isikhathi esiningi amadoda aganwe isithembu ahliseka kalula njengoba sihleke kanjena nje ulele usho umthongo hanothi sikuphe ngazaphunyuka akasenzi naleyo nkosikazi mayifika izogana ifuna athi indoda ingahlala ngakwami sihle sona kodwa futhi simbi isithembu ukuthi sithathwa umuntu ongenawo umqondo wesithembu ukuthi kuze isithembu sakho sibe into kodwa senziwa njani ungasithathi futhi isithembu ngoba ubona besithatha uzothatha intambo uyikhunge kusasa abesifazane bayadumisana ngekhanda khanda nje liyaduma bathi mawindoda elungu otholala njalo uhlezi wedwa emva kwendlu jika nelanga njengesibanga kanti xa kwamakhosikazi mawe wathi uyasukuma yakulunga uzuthi uyongenaphi jika uyohlala phansi ubuye ukushona kwelanga njengembuzi endlini baba bebenendlela phambili nomkhulu yokwakha isithembu sikhule thina gogo lapha ekhaya bebehlala ndawonye asuka omunye ngapha ngaleli langa azophuza itiye ngapha asuka omunye ayophuza itiye ngapha umkhulu enendlu yakhe yedwa lapha ayilalela kuyo bawubona ke ngomama ephuma ke yoShanel utho namhlanje kuyi umama Masipani baba ngeke thina sakhe isithembu ngoba sehluleke emjolweni ngathi usehlula abantu ojola nabo ungaganwa isithembu usathi lona wesibili oqomile umbhale ngomabura kodwa intombi yakho ufihlela lo ma uyakulo yana ushintsha igama likalo umbiza ngosenzo ngoba uyakulona omunye ufaka ifoni ku silent ngeke uganwe isithembu uyabona njengoba uhluleka emjolweni nje ungayixaka ukuthi ufuna ukuganwa isithembu kusasa uzolithuba ikhaya boyitshela ukuthi abantu uthangatho unyoka ukushaya ngoduka lezo kanti wena balekela amakhosikazi yonke lento kodwa iqale yonakala kithi thina sizukulwane esisha ngoba thina namhlanje omakoti bethu abasabizwa bethu omakoti ngamagama oyisemkhulu babo mabezogana abasabizwa ngawo sesibabiza ngomama mayikubiza lo mama manje mama senza njani namhlanje hayibo usase uzokushaya ngoba usewuma wakho sehlulekile thina amadoda namhlanje sinothando oluningi ingakho kubalula ukubulala umuntu wesifazane lamadoda namhlanje ngoba anothando oluningi kanti indoda yayingenalo uthando mayithatha umuntu yayibheka umuntu ozofanele umuzwa kuba hlonipha abazali bayahlonipha ithongo namhlanje nathina sithatha ubuhle ukuthi umkahle uyasebenza lo unemali unemonto kanti lo muntu yena empilweni yakhe wayitshela ukuthi angifuni ukuphathwa indoda ngoba ngisebenza usangena nje emendweni ungenela u14 uthi akwazi ukuphatha isihlanga yemgidini nabonakala ukuthi uganile kodwa yena emzweni yakhe ayikho lento ukuthi mina ngunkosikazi besuya lapho ke ngeke insizwa zakithi asingakhohlisana ngeke uthi uyisecurity bese ucanga ukuthi uzothatha umakoti oyimeya noma iloyo uzodla ngentambo njengenkomo igadusweni ngeke ukhuluphana ngeke ukhuluphana umuntu gana sibhekele umuntu okustandard sakho ezokwazi ukumelana nomuzwa wakhe musuku emahaye kubenu lapha phansi ubuhle buyinkohliso ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyise kodwa isifazane simsabayo uThixo siyabatshazwa umuntu osaba uNkulunkulu umuntu ohlonipha lapha gane khona umuntu othi noma ephuma phakathi komuzi wendoda eyochitha nje amantubane kade geza athathe isihlonipha sibeke emahlombe abuyise isidwaba sakhe bese yaphuma hayi lo novela aphume ngoba ethi hayi sisodwa egceke nakho umuntu aphume ngekhanda ayochitha amanzi kumuphi umuzi
namhlanje nasinenkinga siganwa abantu abangayithandi idwaba kodwa babeyifuna imkhehlo kodwa mase fanele abhinqa isidwaba akasasifuni isidwaba lomuntu sabeze benza ke lezi zokuthi bayasirobha ngoba abanye omkethu bafaka amabhuluku Titus 2 verse 3. yep Kunjalo abesifazane abakhulile abahamba okufanele ukungcwele bangaba bahle ba hayi maNazaretha abangaba bahle ba into engene namhlanje esontweni inhlebo bangabi izidaba futhi labo makoti bethu bayaphuza bafundisa baze basho nje mawuyimcimbi kuya understand ababekela okwabo siganwe zidakwa Angabona abantu makuyisabatha abeshaya izaphelela abayimisela siganwe nje zidakwa asazi futhi uthi uNkulunkulu uyosiza ngani aziqali ngoba seyiganile zaqala entanda sisuka nabentanda angithi kufika amasokazo ahamba ngamakhwantamu sithina sisemhlanganweni zona isemateksini kudlalwa ingoma zohlukanisa unyaka kuyaphuzwa umuntu aphuze noma eseganile omunye ethefika ezogana emzini idlozi limphendukele lisebenzisa umama ezala azasola umama ezala ukuthi yini engamfuni lo makoti kanti idlozi libona lenkinga ezongena ekhaya ayingodolo umtshwala obafikayo abanye bake baphuza lapha emzini kaNkulunkulu ulungisela umashithela lo la emazimeleni ebusuku omakoti baphuza ethempelini ebusuku ngoba wafika intembi eManazaretha nalapha kethi kwinhlansuthi kuyaphuzwa wathi umthetho kaShembe uthi iNazaretha liphuza utshwala futhi emzini weNazaretha bububikho utshwala kodwa thina siyaphuza yikho inyanga yezulu yaze yathi maNazaretha nina emsathi manenza imisebenzi nibeke icathulwane emsamo umuntu ongcono makuzoba umhlangano akothi kungakaphela amasonto amathathu enza umsebenzi ekhaya abeke lobotshwala bakhe emsamo bese kuphela lamasonto amathathu ezeke emhlanganeni ezongenisa ngoba mangabe ngakaphela amasonto amathathu wena mnikazi womsebenzi ubuwenza utshwala busekhona kweneziqini zomzimba mawufika emzini kaNkulunkulu ungena nabo imbhalo 6 verse yeah Jehova washo kuMose ukuthi khuluma abazela uthi khuluma kwaba-Israyeli uthi uma wesilisa noma wesifazane uma umuntu wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa akahlunga isifungo sobuNazaretha azimisele uJehova into nje oyimNazarethinye uyimisela uNkulunkulu akazihlukanise newayini ayihlukanise newayini lotshwala obukhali engaphuza umuncu bewayini nomuncu botshwala maNazaretha lento yokuthanda icontent noma ngisho kahle kodwa kwafika uTikTok sengiyabona into ayisho uNyazi lezulu mali ithi uTikTok unesihogo esikhulu lwalusho sisebuhleni kwakumhla ka3 July ngaphakathi siguqe nomvangela umdluli no drive uNzimande bese kuba yimina bese kuba insizwa kaMthethwa emthwalume le yama security lathi uNyazi uTikTok isihogo esikhulu ngoba khona abantu abathatha mina bengifake kuTikTok kodwa mina nginawo uTikTok uthi laba bantu